Haga Ialehkai Serie A peringkat Atalanta Persia ke Juventus haba fai syang ke Ialehkai ke Juventus kalau kur ke 6 job hadin bekalala aban Pynliem ke Atalanta da sigul lanot pada ya ke sigul jong ke Juventus dia aban tiap hak menit ke basau peupra. Haga Ialehkai peringkat AC Milan Persia ke Udinese haga ke Ialehkai ke Udinese kalau kur ke 6 job hadin bekalala aban Pynliem sok ke AC Milan da lai lanot. Haga Ialehkai Bundesliga peringkat St. Pauli Persia ke Bayern Munich haba fai syang ke Ialehkai ke Bayern Munich kalau kur ke 6 job hadin bekalala aban Pynliem ke St. Pauli hadu san lanot. Haga Ialehkai Premier League peringkat Liverpool Persia ke Fulham haga ke Ialehkai ke Liverpool kalau kur ke 6 job hadin bekalala aban Pynliem ke Fulham da ar lanot. Badia gini ke Argol jong ke Liverpool ya bentiap Dau Muhammad Salah bad Urio pada player badang kat news nam ke Liverpool. Agawai par ke Ialehkai Premier League peringkat Arsenal Persia ke Bournemouth haba pai syang ke Ialehkai ke Arsenal kalamat ke namrem hadin makala Shah Pynliem hakmat ke Bournemouth da ar lakawai. Haga Ialehkai Saudi Pro League peringkat Al Aqdod Persia ke Al Nassr haga ke Ialehkai ke Al Nassr kalau kur ke 6 job hadin makala aban Pynliem ya ke Al Aqdod da ar lanot. Badia gini ke Argol juga Al Nassr le bentiap Lengbo Ronaldo haga menit ke Bakatsan baru Felix haga menit ke basau peunyau. Haga Ialehkai La Liga peringkat Barcelona Persia ke Espanyol haba fai syang ke Ialehkai ke Barcelona kalau kur ke 6 job hadin bekalala aban Pynliem ke Espanyol da sau lakawai. Bad haga ke Ialehkai Ferran Torres li aban tiap Argol da ke benta ke Barcelona. Haga Ialehkai MLS peringkat Inter Miami ke peringkat Kynhun Ialehkai jong Lionel Messi Persia ke New York Red Bulls haba fai syang ke Ialehkai baru arti Kynhun Iakhait da mar Argol hadu bukut ke Ialehkai.